Pozdrav dragi prijatelji, evo me na Zlatiboru, ovo iza mene je jedno naselje koje se zove Jelena Anžujska, tu smo smješteni pa zato počinjem snimanje odavde, tu ću ga i završiti. Krećem na jedan krug po Zlatiboru, smislio sam tačno znači kuda ću ići, koje znamenitosti ću obići, ali neću da govorim unapred pošto je jako loš dan, znači od jutros je krenula neka kiša, oblačno je. Neću govoriti sada unapred, nego ću ad hoc govoriti, znači da kada se nađem na određenoj lokaciji pa ću onda reći sljedeće to i tako. Krećem sada u pravcu Zlatarskog jezera, znači to je put za Podgoricu dole za Crnu Goru. Na jednom mjestu ću se odvojiti prema Torniku pa ću se onda dalje javiti, znači šta ću obići i koji je dalji plan. Sada je 7:20, dosta je rano, nadam se da ću izbjeći kišu ako slučajno negdje krene. Ko se nije subscribe-ovao na kanal neka to učini sada. Zlatibor je zaista prelepa planina. Kad izađete ovako malo van tog naselja, pogledajte kako to lepo. Ti borovi, pašnjaci. Meni se posebno sviđaju ove stene. Ovdje sa ove leve stene, tako kada iz stena izlazi drvo. I polako se približavam skretanju za Tornik. To je skijalište u zimskom periodu. U letnjem periodu stoji žičara pa lepo se popeti gore i uživati u pogledu sa vrha Tornika. To je znači to skretanje, sada skrećem tu desno u pravcu Ribnice. Kao što sam rekao, govorit ću ad hoc, znači posjetit ćemo, odnosno proći ćemo pored jezera Ribnica, u naselju Ribnica. Kada dođem tamo objasnit ću malo detaljnije o čemu se radi. Ovo su one lokacije koje kada prođete sa autom kažete ja vidi i onda prođete i to je to. Evo ja sam stao, nalazim se na jednom mostiću, a ispod mene protiče rečica Crni Rzav. Crni je dobio ime zato što je ispod crni kamen jedan, pa boja deluje tako kao malo crna. Inače je voda izuzetno čista i bistra. Gore malo iznad neko je pregradio kamenje pa se ljudi kupaju. Ja ne znam kakav je temperatura vode, ali kažu da je topla baš zbog tog crnog kamena. Evo ipak sam prišao da pipnem kako je voda. Voda u pravu su, voda uopšte nije hladna. Znači voda uopšte nije hladna. Čak mislim da bi se i okupao u njoj. Sad ću vam pokazati gdje se ljudi kupaju. Znači ogradili su, evo vidite, malo su stavili kamenje i ovdje napravili određenu dubinu. Vidite kako je to lepo. Prosto nestvarno. Nastavljam dalje, znači put ka Ribničkom jezeru. Ribničko jezero je nastalo pregrađivanjem ove reke Crni Rzav. Sad ćemo da vidimo kako ono izgleda izgleda. Malo sam skrenuo pored puta da vidite dole auto, ljudi ovdje kampuju.
Ovo iza mene je jezero Ribnica. Nastalo je 1971. godine pregrađivanjem reke Crni Rzav. Znači vidjeli ste malo prije snimak brane. Plovljenje tom branom je u stvari potrebe snabdjevanja pijaćom vodom naselja Zlatibor, Kraljevih voda. Sad možete zamisliti koja je čistoća te vode kada se koristi za piće. Boja je crna, deluje da je onako prljavo, a u stvari voda je izuzetnog kvaliteta, u njoj živi dosta vrsta ribe, ima pastrmke, pastrmka samo živi u čistoj, izuzetno čistoj vodi. Prelepa je priroda, šteta što danas nije lepši dan. Evo malo sa jednog proplanka pogled. Inače u jezeru je zabranjeno kupanje, mada ljudi dolaze da se kupaju. Kao što sam dole rekao, na reci Crni Rzav da je voda topla. Naravno nije to 30 stepeni, ali dovoljno toplo da može čovjek da se kupa, znači nije planinska ledena. Oprostio sam se od jezera, nastavljam put dalje prema Torniku, s tim što neću ići na to skijalište Tornik, nego ću na jednom mjestu krenuti levo i idem prema Vodicama. Na Tornik neću ići, bio sam juče i uradit ću jedan set kraćih video snimaka, znači šta sve od sadržaja ima tamo, pa ako dođete možete to sve obići. I evo sad sam na raskrsnici gdje se skreće za Tornik, skijalište. Tu je u stvari jedna ogromna brdo, ja mislim da se sad zbog magle ne vidi, nisam uopšte siguran, ali mislim da je tu negdje, možda iza ovog drveta. Nebitno, ako ga uopšte vidim, ja ću ga snimiti. Mali predah, neka nadkriven sto. Do raskrsnice koju sam malo pre pokazao ima 9,5 km, znači od centra Zlatibora, a do Ribničkog jezera ima nekih 7, recimo, kilometara, tako da nadomak smještaja možete ovdje doći lagano biciklom. Jako malo pričam o vožnji, zato što sam se skoncentrisao više na tu prirodu. Što se tiče vožnje, znači do ovdje, manje više nećete ni osjetiti. Ima tu uspona, ima spusta, ali ništa specijalno, znači nešto što neko ko je u nekoj relativnoj kondiciji ne može da podnese. Ajde da kažemo da nije baš za početnike, ali u principu nije ništa strašno. Znači, ako vam se pruži prilika, ponesete bicikl, slobodno se uputite ovamo. Do Tornika, do tog skijališta, nije daleko odavde, ne znam da li ima možda 2 km. Također, znači možete se uputiti, nije toliko strašno. Evo ovdje gdje piše Ranč Marića, levo ću ja skrenuti. A vi ako hoćete do centra Tornik, znači produžite samo pravo, ne znam da li ima kilometar odavde. Preporučujem da odete tamo. Ja sam bio i sada slede snimci od juče, znači bio je lep dan. Znači gledajte sadržaje koje ćete tamo vidjeti, a onda se vraćamo na ovaj put kojim ću ja nastaviti. Planinski centar Tornik udaljen je od centra Zlatibora oko 9 km i predstavlja mjesto puno zabave i uživanja. Zimi je skijalište, a leti park pun zabavnih sadržaja. Žičarom se možete popeti na vrh Tornika koji se nalazi na 1496 metara nadmorske visine i ujedno je najviši vrh Zlatibora. Imate mogućnost da uživate u predivnom pejzažu i pogledu koji se pruža na sve 4 strane svijeta. Pored vožnje žičarom možete uživati u lepoj prirodi, downhill i mountain bike stazama, adrenalin parku i vožnjom boba.
nedaleko od skretanja nilazim na jednu tablu biciklističku sa oznakom da ovdje idem pravo za Vodice. Što znači da sam na dobrom putu, jer baš tamo sam se uputio. Onaj put kojim sam išao je put koji vodi do Tornika i prilično je gust saobraćaj u toku dana. Ja dosta rano sada idem, pa vjerojatno zbog toga nema nikoga. Mislim da taj centar Tornik radi od 11 sati, tako da sada je 8 i nešto možda. A sada ovdje da sam skrenuo, znači ovdje, ja ne znam da li kada prolazi auti, put je nov, asfaltiran, fenomenalan. Pogledajte kakva je ovdje priroda. Znači, ovo je divljina, prava. Evo ponovo nilazim na tablu koja me upućuje ovim novim putem ka Vodicama. 7,7 km. Znači na dobrom sam putu. To je što se tiče asfalta. Hvala i za to. Sada malo zemljani put. Nema veze. Lepo je utaban, nije loš. Ovdje jedan uspon je bio baš oštar, pa sam morao da guram. Jer mi gume su mi bez krampona, proklizavaju mi zadnji točak. Ništa, nastavljam dalje. Idemo prema Vodicama. Evo, za mene završava se ova dionica zemljanog puta. Mislim, imam tanke gume, znači nije namijenjen bicikl za ovu upotrebu, ali dobro, možda neko sa MTB-a bi se baš obradovao, ovdje ima lep spust. I evo, nov put, ja ne znam, imam osjećaj kao da je jučer napravio, znači toliko je novo. Poslije jednog lepog spusta dolazim do puta koji je paralelan sa... Inače ovo što sam prošao se zove Šajnovac, znači ako neko će zapamtiti. Stavit ću mapu na kojoj se vidi gdje se tačno nalazim, znači ovaj put ide paralelno sa magistralnim putem koji se gore prolazi. Ja ću sad ići paralelno sa njim do Vodica. Mislim da nije to daleko, znači možda nekih 2-3 km. Ovo je Crni Rzav. On tu nedaleko odavde izvire. Znači, to dole što vidite, to je Crni Rzav, znači koji ide tamo prema tom Ribičkom jezeru koje sam snimio. Evo ovako, došao sam ovim putem za Vodice, sam došao do jedne raskrsnice. Kao što vidite na ovim tablama piše Crkva Brvnara i Prerast, to je prirodni most. Ali gore tim putem kada skrenem desno, doći ću na jedan vidikovac koji se zovu ga Vidikovac Dobroselice. U stvari mjesto, to područje ovdje se u stvari zove Dobroselice i neću propustiti tu priliku da se popnem. Mislim da ima nekih 2 km do gore. Mogu vam reći da ovaj uspon nije ni malo naivan. Po mojoj proceni jedno 13%. Ali evo sad se malo
popeo na neku ravninu. Dobar dan. Ovo nije taj vidikovac, ali sam u blizini. Ovo je jedan drugi isto jako lep. Ako ste pratili sve kada sam išao, znači do ovdje tim putem ima oko 21 km. Mislim da ovim glavnim magistralnim putem ima i manje. Dođite ovdje, ostanite malo, uživajte u ovom prelepom pogledu. Zaista, šta da dodam. Evo, krenut ću se još jednom da vidite kako to izgleda. I evo, vratio sam se na put na kom sam skrenuo do Vidikovca, sada nastavljam pravcu Vodice. I evo nas na jednoj raskrsnici, to je u centru Vodica, tu je prodavnica i skretanje za Ljubiš u kom ću ja pravcu ići. Ovdje vidimo jednu tablu na kojoj piše bici staze Zlatibora, rentiranje bicikala. Na samom centru, znači Vodica, nalazi se jedna tabla za mene gdje piše bici staze Zlatibora, rentiranje bicikala. To radi jedan moj poznanik Branislav Ilić. Inače, on mi je pomogao oko osmišljavanja ove staze, znači kojom ću ja proći. Ja sam nešto iscrtao onako, onda mi je on rekao nemoj ići ovamo, skreni ovdje ti je bolja staza. Znači čovjek se bavi time, poznaje ovaj teren odlično, iznajmljuje bicikle. Znači ako dođete na Zlatibor, niste poneli bicikl, ne znate kud bi išli, nazovite ovaj broj, znači kontaktirajte čovjeka, on će vam pomoći oko svega i ima bicikle i sigurno ćete imati jedno lepo iskustvo sa njim. Stavit ću u opisu neki link, nešto koje vas također može odvesti do njega. Ja sada iz Vodica, znači iz pravca s kojeg sam došao, skrećem levo, a to je pravac prema Ljubišu. Na tom putu, na jednom mjestu će biti odvajanje gdje ću se penjati na brdo koje se zove Nevolja. Evo, krenuo sam, malo je lošiji asfalt, ali je mirno, tiho i prelepo, naravno. Ja sam morao da stanem da ovo snimim. Pogledajte ovo, kao iz bajke. I evo, popeo sam se ovdje na jedan proplanak. Vidim tablu koja mi pokazuje da idem pravo za Gostilje i Gostiljski vodopad. A je pogled kakav je dozgo. Znači, ta tabla tako pokazuje, znači da se tamo dole ide prema Gostilju. Međutim, to nije moj cilj. Znači, moj cilj je da se popnem na brdo Nevolju. Znači, skrenut ću ovdje gore, levo, i penjem se gore na to brdo, pa onda sledi taj veliki spust o kojem mi je Branislav pričao. Mogu vam reći da je ovo ozbiljan uspon. Ovo je nekih 13%, sigurno. Evo i dalje se penjem. Ovdje je neko seosko domaćinstvo, znači nije vikendica, nego baš seosko domaćinstvo. Imaju ove pse ovčare. Pogledajte sa moje leve strane pogleda. Čekaj da malo namestim kameru. Pogledajte ja. Ja nisam sad siguran, mislim, stvarno prvi put se ovdje nalazim. Ja mislim da je ono tamo tornik, pored koji sam prošao i nije se video zbog guste magle.
Pogledajte i ovaj pogled ovdje. Znači, stvarno neverovatno nešto. Ja ne znam, ovdje je, boga mi, preko 13 uspona. Prvi put u životu da sam ubacio prvu brzinu na prenosu. Evo, to je dole je put odakle ja dolazim. Cijel put je vidikovac u stvari. Znači nema potrebe da se negdje skreće. Znači non stop je vidikovac. Kada se popnete na ovu zaravan gore na vrhu, ovdje ide jedna mala tabla koja kaže Vidikovac nevolja. To nije taj Vidikovac. Tek ću se popeti tamo. Na ovaj Vidikovac se mora popeti peške. Prava. Mislim, ne vjerujem da mogu ni sa mountain bajkom da se popnu ovdje. Vidikovac nevolja. Na brdu nevolja. Izgleda beloglavi sup. Ovu lokaciju mi je također preporučio Branislav Ilić i poslušao sam ga da dođem i zaista nisam se uopšte pokajao. Ovdje je prelepo. Teško je objasniti kako do ovdje doći. Što se tiče bicikla, jedino da idete iz Vodica pa da vam bude kraj putanje. Inače, ako ćete ići onako kao ja tamo oko Tornika i ovamo, ima nekih 30 km, ali ozbiljnih uspona i ne bih preporučio baš ljudima koji nisu u dobroj kondiciji. Ja sad nastavljam put dalje, spuštam se u Gostilj, odnosno Gostiljski vodopad. Kaže mi Branislav da je to sve spust nekih 6, 7, možda i 9 km do vodopada. Evo, spustio sam se sa Vidikovca, dolazim do ove raskrsnice gdje idem desno prema Gostilju, odnosno vodopadu Gostilj. Ovamo levo put, mislim da vodi samo tu do neke meteorološke stanice ili šta god tu, da li repetitor, ne znam stvarno šta je. Znači idemo sada na jedan spust desno.
jedna raskrsnica koja kaže Rakovica, levo, Gostilje, desno. I tamo ide. Konačno se promaljaju bijeli oblaci, a iza plavo nebo. Izgleda da će na kraju ovaj dan biti i lep. I evo, stigao sam do jedne raskrsnice. Ja mislim da je ovo područje sve Gostilj zove, stvarno ne znam, ali pretpostavljam. Znači, stigao sam do jedne raskrsnice na kojoj ima gomila nekih oznaka, tabli. I tu sam u stvari ukapirao da onaj vrh gore sa leve strane, koji sam rekao da je neka meteorološka stanica, u stvari vrh Čigota. Sad ovako na ovoj raskrsnici, znači desno se skreće za Gostiljske vodopade. Tu ću ja sada skrenuti. Pa vidimo se dole, da se spustim do ulaza. I evo ga, stižemo ovdje do... Ima dosta oznaka, znači levo za vodopade. Selo Gostilje nalazi se na oko 20 km od centra Zlatibora. Čitav prostor oko vodopada predstavlja malu oazu netaknute prirode, a kao kruna svega vodopad. Mlaz vode koji pada sa oko 20 metara suvereno dominira ovim prostorom. To je prvi i najveći vodopad na koji ne ilazite. Kada se spustite dalje rečnim koritom, možete vidjeti još 10-ak manjih, ali ne i manje lepih vodopada, kao i Brzaka i Slapova. Gostiljski vodopad je lokacija koju ne smijete zaobići da se nađete u ovom kraju. To je bio Gostiljski vodopad, sad nastavljam put dalje na pravcu Stopića, Pećin. Znači sad idem u mjesto Trnava, pa poslije toga Stopića, Pećin. Nakon one Gostiljske raskrsnice dočekam jedan lep spust. Bilo je lepo, sad kreće uspon. Šta bih rekao za ovaj deo Zlatibora? Znači ovdje je listopadna šuma, evo vidite iza mene, po koji samo Četinar se vidi, znači uglavnom listopad. Znači ova strana Zlatibora je malo drugačija nego ona tamo prema Torniku, to je nešto što mogu da zapazim. Ništa, idem sada tu prema jednoj raskrsnici gdje se skreće za Trnavu, tu ću skrenuti i idem prema Stopića, Pećini. Ko što rekao, bio je lep spust, ali evo vidite kako uspon ovdje već cepa. 40 km voznim. Prelepo je zaista. Vreme se promijenilo, malo je sunce izašlo. Baš sad kad mi ne treba da me podgreva još dodatno na ovom usponu. Opet sam se popeo negdje visoko. I ovaj put je jako težak. Ja sam to video već po karti, ali izdržat ću nekako. Inače, stvarno, mislim, znam šta me tamo čeka. Znači, opet će spust, pa opet ovakav uspon i tako. Ali da sam došao do nekog vrha. Da, evo ovdje
jedna tabla se nazire. Ovdje ima gomila nekih oznaka. Znači, ovdje ide Alin potok, ovamo bi išao levo. I to je jedan put, znači ja ću staviti mapu, znači tako da ćete vidjeti. To je put koji vodi za centar Zlatibora, ali na taj način bi zaobišao bi Pećinu. Zato ću ja da produžim pravo prema Trnavi, pa onda prema Pećini. Sad ovdje polako se smenjuje listopadno i zimzeleno. Dobro, sad što vidite livada, ali sa leve strane. I evo ovdje raskrsnica koja kaže da se Sirogojno, Trnava, Ljubiš, pojma nema. Levo idemo za Trnavu i Stopića, Pećinu. Izgleda da me čeka spust, poslije će garant biti opet penjanje. Strašno. Ovdje je jedna tabla dosta izlizana, piše Trnava, znači to je to mjesto. Evo jedna tabla ovdje na raskrsnici kaže desno je za Sirogojno, a ja ću ići levo prema Stopića Pećini. U Sirogojno ako svratite možete vidjeti muzej Staro selo, to je muzej na otvorenom, postavka starih domaćinstava, znači kako su izgledali nekada, recimo pre 140-150 godina. A ja sada nastavljam ovamo prema Stopića Pećini levo. Evo, tu je ta lokacija Stopića Pećina, prva kategorija pod zaštitom države, spušta se uda dole. Do Pećine se dolazi spuštanjem niz duge stepenice koje su osigurane zaštitnom ogradom. Kada se približite ulazu u Pećinu, prizor je impresivan. Pećina je dobila ime po zaseoku Stopić, a prve pisane podatke o njoj nalazimo u zapisniku Srpskog geološkog društva iz 1901. godine, dok je prva speleološka istraživanja obavio naš veliki istraživač i tvorac naučne speleologije, čuveni Jovan Cvijić. Stopića Pećina je rečna pećina dugačka 1691 metar, kroz koju protiče Trnavski potok, čini je 5 celina, Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i rečni kanal. Stopića Pećina je prirodna lepota koju zaista treba vidjeti i doživjeti. Kao što ste vidjeli, krenuo sam iz Stopića Pećine, čeka me jedan spust, sad ponovo uspon. Ne zaboravite kako izgleda, nisam se dugo javio ovako. I dalje uspon, konstantno, znači malo sam se spustio samo i nastavlja se uspon. Onda će vjerojatno opet biti spust. Mislim, stvarno težak teren. Na ovom delu Zlatibora uglavnom je listopadna šuma, znači nema borova, ponegde sam možda vidi, ali u principu je listopad. Dok je na onoj drugoj strani, tamo prema Ribničkom jezeru,
i Torniku, tamo su uglavnom sve četinari. Znači ovo podneblje je malo drugačije. Evo ga mjesto Rožanstvo, to je mjesto. Ima raskrsnicu na kojoj ću skrenuti levo. I onda nastavljamo do centra Zlatibora. Evo, to je ta raskrsnica na kojoj skrećem levo. Kaže da do Zlatibora ima 15 km. Eto, samo gore, dole, gore, dole. Nešto kao po grebenu Fruške gore, samo što su ovi usponi veći i veći spust. Nešto kao recimo Zmajevac, Rakovac, znači tako nešto. Lepi su predeli, ne može se osporiti, ali za biciklizam ovaj deo od Gostilja, to je jako teško. Znači, baš teško. Ja pogledajte sad ovo ispred mene. Ja više ne znam koliko ću se penjati. Veliki uspon, ogroman. Evo sad ulazim u pojas malo četinara. Kako se približavam centru Zlatibora. Znači, evo vidite, sve ih je više. Ja ne znam ni sam koliko sam ovako nekih vrhova isponjao, ispustio dušu. I onda se ponovo spustio i onda opet penjao te vrhove. Ako je neko vozio po Zlatiboru ovakve ture, a vidjet ćete na kraju kolika je, volio bi da mi napiše neki komentar da li delimo istu muku. Gledajte kakva je boja trave na ovom pašnjaku. I evo, sad sam se negdje opet spustio, sad ću opet negdje da se penjem. Nemam pojma dokle više. Šalim se, uskoro se približavam kući i mislim da mi je ostalo još 3-4 km. Ako ste do ovdje me pratili, svaka vam čast, stvarno. Posle četinara, jezera, posle listopadne šume, vodopada, pećine. Evo, konačno da uživamo i u pašnjacima, nepreglednim pašnjacima, na svaku stranu, kuda se okrene. Au, čoveče. Ovo je uspon iza mene, a možda nije HC po kategorizaciji, ali za mene je dupli HC. Posle svega onog što sam prošao, ovo je bilo zaista šlag na tortu. Ako neko hoće baš tešku turu, ozbiljnu turu, evo neka dođe na Zlatibor, neka mi se obrati u komentaru, daću mu tačno kuda sam išao, da se pokida zaista.
Ovo iza mene je centar Zlatibora. Sledi mi jedan spust i stigao sam do cilja. Obratit ću vam se kada budem došao ispred svog smještaja sa detaljima nekim o ovoj maršruti. I evo, završila se tura, stigao sam ispred svog smještaja. Sada je nekih 4 sata, intenzivno sam vozio 5 i nešto sati. Prešao sam preko ciklometra 68 km, preko Strave 65. Šta je tačno, nemam pojma. Izuzetno sam zadovoljan sa onim što sam obišao. Obišao sam čak i više nego što sam planirao. Na početku sam rekao neću da govorim šta planiram i to. Na kraju sam obišao i više nego što sam planirao. Bio sam na tim nekim vidikovcima za koje čak nisam ni znao da postoje, ali sam ih usput kapirao. Hvala vam što ste gledali video do kraja. Ako se niste subscribe-ovali na kanal, učinite to sada. Ostavite neki komentar, nadam se da ste uživali. Sledi re-live ove ture i vidimo se u novom videu. Pozdrav!